tekmuje s konjem C za konjiški Ker se ga ljubi, pa pej, ampak glej, da boš imela ritem. Sekretarji 29, Jankovska kolegica Nata, Prava Svetičič, Spodila Kesara. Pej, 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 na konjke pa nazaj nage. Pej, pej. Nage tam čez ovih na kofike v Greca odhodi. Dar se! Desno, Maj, desno! Mal bitka zdaj! Le preveč priletet, mal ga nazaj nagen zdaj! Bravo, bravo, Maja! Ana, gledaj, boš imela ostala ritem. Štiri kazenske točke za Vlado Majo Žvidošič in konja C. Lana Prava Svetičič tekmuje s Spodilo z imenom Kesara, prav tako nastopata za konjiški klub Ljubljana. Zdaj si mal prekiter si šla v vin. Bi mogla znotraj nogo malo vrvani. Pripravila se bo 30. Nušaka in Zon Kampo. Ana, zdaj pa nazaj, lepo s telesom pa mirno. Ne zaganjati v skok čaki. Malo bolj mirno. Nazaj! Ne po strani zdaj, naravno sa okse. Nazaj, nazaj. Ne pok naprej, bolj mirno, ne more cel pa šučama skakati. Obrem. Bolj mirno, čaki. Mirno. Ne, to ne sledi. Vidijo, se sama preskakala. Bravo, Lana! Veselim se tega nakupa. Lana Prava Svetičič in Kesara. Na turnir lahko gre 10 iz to kubilo. Nušaka pa nastopa s svojim Zon Kampo, pripada konjiškega kluba Lana! Kradec. Lana! A zdaj misliš pa same nule, ali kaj? Od 31. se pripravi Sara Žabar in Marcelič s konjem Alma. Zdaj misle pa same nule delati. Ej, sam to je tok divja. Tok divja. Dobro ste odjahali obe. Pa tok divja, ne bo. Maja je bilo tako strah, ki šla not danes.